Kanino kamo? Ang managhigala. Si Bibi ani ug Pat nagkasabot nga magduwa sila. Ilam sa punuan sa mangga. Ilang gidala ang ilang duwaan nga hulahop. Sa duol na sila sa punuan. Ilang nadungog ang bakho sa usa ka bata nga babae. Ila kining giduol og gipangutana. Liza di ay ang iyang ngalan. Naghilak siya kay wala siya paapila og duwa sa mga bata kay bati siya og naong og bulingit padyod. Aman ni Bibi si Liza og gipaapil sa ilang duwa. Sukad ni adto managhigala na si Liza, Bibi, ani og Pat. Bye guys!